Jauh-jauh tu sa kajam-jaman na makajina na sulivat. Saka tu sa kajam-jaman na raja supui na kai na camas. Imazai tua pina sa sevari-varitan Devlin. Imazai tua dosa kayan. Imazai tua ita karam patu tapuru katuaro karam. 历代志下2章1节到18节。预备建造圣殿。所罗门王决定要建造圣殿，好在那里敬拜上主。他也决定为自己造一座王宫。他用7万人搬运材料，8万人找石头，3600人监督工程的进行。所罗门派人去对泰尔的西兰王说：“你曾经应香柏木给我父亲大卫王建造王宫，请你也同样待我。我正在建造圣殿，荣耀上主我的上帝。这殿将成为神圣的场所，让我和我的人民可以在那里烧香敬拜上主，不断地献上供饼，每天早晚，每安息日、夜宿和其他圣日献上烧化祭，遵从上主我们的上帝。他曾命令以色列永远这样做。我要建造一座宏伟的圣殿，因为我们的上帝比任何神明都伟大。没有人真正能为上帝建造殿宇，因为即使无边的天际也不能容纳他。我怎能为他造一座只不过是烧香的殿宇呢？现在请你派一个手艺高超的人来，会雕刻，会用金银铜铁铸造东西，会织蓝色、紫色、朱红色的布。这个人要跟犹大和耶路撒冷的工匠们，就是我父亲大卫挑选出来的工匠一起工作。我知道你们的伐木工人技术高明，所以请你从黎巴嫩运香柏木、松木、檀香木给我。我要派人去协助你的工人，预备大量的木材，因为我所要建造的是一座巨大宏伟的圣殿。我会供给你的伐木工人2000公吨小麦，2000公吨大麦，40万公升的酒和40万公升的橄榄油。西兰王送信回复所罗门说：因为上主喜爱他的子民，立你做他们的王。颂赞上主以色列的上帝，天地的创造者。他赐给大卫王一个这样有聪明才智的儿子。这儿子计划为上主建造圣殿，也为自己造王宫。我现在派一个非常聪明、熟练、手艺高超的工匠给你，他名叫户兰，母亲是但支族人，父亲是泰尔人。他善用金银铜铁石头木材等制造东西，也会织蓝色紫色朱红色的布和织麻纱。他会用各种材料雕刻，也会照任何设计雕刻。你可以让他跟你的工匠和你父亲大卫王的工匠一起工作。现在请把你答应的小麦、大麦酒、橄榄油运给我们吧。我们会在黎巴嫩山砍伐你所需要的木材，扎成木牌，从海路府运到耶伯，你就从那里运到耶路撒冷去。圣殿工程动工。所罗门王调查所有侨居以色列的外族人，类似他父亲大卫以前所做的户口调查，一共有153600名。
他指派他们当中的7万人搬运材料，8万人在山上找取石头，又指定3600名工头监督他们的工作。爱丘开诺之嘛，Satu cu asin apura开嘛在段lima karan，我要建造一座宏伟的圣殿，因为我们的上帝比任何神明都伟大。历代志下2章5节。督促阿卡迪姆加曼阿西尼布巴达尔湾，更大的是，达古达拉南那森森啊那样，更大的是，所罗门王决定建造圣殿和王宫，派人请泰尔的西兰王提供上等木材，并请他派手艺高超的职人前来，与犹大和耶路撒冷的工匠一起工作。所罗门提出优渥的条件，不计代价来促成这件事。不仅如此，他也调用侨居在以色列的外族，一起参与圣殿的建造。所罗门要建造一座宏伟的圣殿，因为他认定上帝比任何神明都伟大。历代志下2章5节。西兰王正面回复所罗门，并颂赞上主以色列的上帝，天地的创造者。可见有关上帝的事不会仅仅吸引一部分人，或仅限于以色列人，而是不分国族，所有人力都一起来，因为众人都受到那更大的事吸引，愿意投入一切资源。所罗门的决定是为了一个更远大、美好的梦想。我相信每个人的内心也都编织了一个梦想，想要寻求一个更大的目标，或是渴望成为更远大、更了不起的事件的一份子。我们受造不是只为自己而活，我们来到世上是为了更大的目的，而不是局限于自我生存的小框框内，也不是单单满足于个人的快乐。每个人心中想必都有一个深层的渴望，我们可称之为超越之心。这个超越之心会影响我们处理日常事物的心态，促使我们成为更大之事的一份子，使我们参与在极为大荣耀的工作中。不可否认的，但那更大的事吸引我们，我们会经历无可避免的征战，世上国度和天上国度的征战，小国与大国的征战，内在世界与外在世界的征战。但与此同时，我们也会经历上帝的恩典。在现实生活中，我们常为自己打造一个局限自我的牢房，然而上帝要把这个牢房凿开，让我们走进一个宏伟又有意义的境界。圣经中有一个词汇能贴切描述这个境界，就是上帝的荣耀。超越的心会使我们热切追求比原先更大的事，促使我们追求上帝的荣耀，因为那是大到我们无法单靠自己完成，所以我们必须谦卑寻求上帝，恳求上帝派人来帮助我们。为此，我们会在生活中拼尽全力，投注所有的时间和资源，以便可以迎接那荣耀的一刻。当我们明白这一点，我们的生命就会开始发挥影响力。正如所罗门王对上帝的尊崇，让西兰王也颂赞上帝的伟大，并提供建圣殿的各样资源。所罗门也在王的职分上发挥影响力，不止以色列人参与圣工，连侨居的外族人也共同参与。
所罗门对更大知识的渴求，影响更多人一起参与圣工，让更多人可享上帝的荣耀。爱求开暖什么啥西尼，把这个的都出个jaman阿西尼palaloi阿西尼把不必出的单女点taku darana sensengan taku darana sensengan noya ini katina masizwa to ta kina salinga tayau aichua taku dara sensengan mavanarui takmelantin to kiliva kanwa semas tapu pichuritin imazai to mana sini ta sini kelangan to ta semas saka aichua takini kacawan ini kamanwami na ta kisamula ini kamanwami na ta kikimaju salingan tayau aichua ta penulatanga asemamparawat mitetukuan mahasiswa to mana kiliva kanwa semas saka aichua tete ni mazeka cawan masanderia wa chua ta kinakomodan tayau tara izua sakamaya ada ribu-ribuan tara izua ada maici-ici lakwa tara izua akiliva ka papupisur nuat sama janutin izua sivaya migumi janutin saka jejen latinana masizua to mana takina sarwan to ta kisamulai mazai kacawan amina ta papurigu to ta semas manarui kasijuan to mana ta kisamulamulana imazai kacawan saka aisyati soromen tayau ayatwa izwa kodara warung izwa kodara sepi ni maju masaruti maju tu aichua inati te maju ini kamanu amina kiki maju tayau pasemarau tu aichua ikacawan aichua mana manga nasema pazanga reti maju to cemas saka aichua rimijil ki maju to aichua ngwa saka kodara kiukai womanwa cematayau ayatwa nasema pazanga reti maju semapazang reti maju to aja kamai dari babau aja cemas tayau saka cijen namiotan atala pazangara na sensengan atala kodara na sensengan tayau mabana ta kiparai mabana ta paalai mabana ta kemelang to ta cemas mahasiswa to ta kemelang to ta cemas to kiparai to ta cemas namayautan nama kaya cina na seminaru to amarkata betik to amarkata sikatalan to amarkata laididi masimazai kacawana dimai manga amarkata betik ayaya pasemarau papupi surajantin tutsuwa kadama-dama satu cu asini pakini menementanuten 对我而言比现阶段更大的事是什么对我而言比现阶段更大的事是什么 Sinaya tu sa kadyaman-dyaman aurita kigaluina kinumnem atina nagamalo kinumnem ayakana pasamarau kainuli 父啊，愿你无比的荣耀吸引我全部的目光，直到我为此投注全部的心力，因为你是我的一切，我一生要渴慕你，归荣耀于你。奉主耶稣的名祷告，阿门。Mali tu chua kadam-daman na makatina misra-sranga sumupu kilarwai toa mana sini pajaja ka tu chua kadam-daman ai chota kini kacawan nekano takudar toa ori makatina gemau-gau toa mana sini pagau-gau no semasa revan arvan no semas ori makatina papurigu nama sarutin na pena oridanitin na pena seitanitin na papula tetin to tabarum ayatwa na talango detin te maju ayatwa di maju na penula tati maju tanutin imade kacawan 它是我们的一切。di jen na kwanu katina ke parang parorau papurigu to ta semas ayakana dimikiki ta pasemarau apapicur atisu na tiakan
saka parameukeun nu izo ini kana mareluai ini kana malungwa lamunana pazekatanga sanu sepuh ina gemalu mumal sakana cakamelang tuamana sini papu pisul sini papu tarban tutsua ka zaman-zaman Tuaru caka siswan tua mangwaan ayakana pasamarau saka mali-mali lajenana suliwa tu suaca kini adawan taja pingan